Teti mundur selamat gampang. Ikabala. Jaga tengkanah, jaga lesanah, jaga selamat. Ya muntengkan ada jaga tanah ngakil pa orang, colon ban soromban, badan lagi irok binin orang. Tapi semagilan dia teku segelan, teku segilo rala. Taning segelan kan dah iya. Segilo dua seke. Dua. Set. Moneta mo, ba anda iya ba yo. Moneta mo kuah. Jadi ya Allah. La ilaha illallah. Berarti gula pidato ngane ka berarti beda dinaria. Beda dinaria. Ajruwa ngoca moni temui kuah. Berarti keng teh temuria. Tertuli temu tak ketoman. Dina. Kak ambuin kak. Yo ambuin. Yo ini kaki yo. Nikmat taruhun sakeja yo. Betai ya. Wah terlihat 2 jam dah ikan. Aja mu apa pun 2 jam. Ya paling le 10 menit. Rugo buru tak kau temu. Bener. Keng senga masalah nak ni kagu laku akibat dah berat. Tak usah sampai ke akhirat kiding tunya ngastete ambian. Cengak. Saya nggak mau ring matur salah bahasa bubah ngocah ini. Arya tengkar dong, walau berje. Dibudin jadi pak. Terutama urusan kapan nikah, ayo hati-hati. Can bang napi ruan yang RCTI lambak waspadalah. Waspadalah cok ngeringer dorong maban yo. Ya Allah. Jago mata abah pidato di nari kana. Allah, mak jona laban ring di nari. Mak ngitek kok pidato di. Apa yang salah kenangan kok iya? Berit di nari berit. Ya Allah, tak soron na tindatin lah tak pati keluar. Ternyata berita noreng ngapain tintet ya? Ya Allah. Jangan ngere kok ya Allah. Nyon sabora Gusti. Sing ngami bah keluar rongku len juro kana. Saya kok jame gatras ro. Walen kok jatuh ya Allah kok. Jangan malaikat turun. Nyelam. Pangocak kanto jauh bentas ke. Tak kira beda tsunami kok. Angin santai ya. Are volume namun bah bagi raja yang lobar teng genteng reyo. Bagi orang ngeltor yo jala pula. Masuk na Allah ribenya. Sengaja menolong nget ja. Kalau Allah bah keluar musibah na lobar ya pak. Masuk koran men yo laku yo. Kecewa nangis hantar ke mahjud ya Allah. Nun sabora Gusti. Non sabora Gusti.